Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizije imyaka 65 ishize ibonye ubwigenge. Uwo munsi w'amateka wahuriranye n'inkuru nziza y'isinywa ry'amasezerano azagira uruhare mu guhosha intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Benshi baracyahanze amaso aya masezerano ya Washington DC aherutse gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abandi icyizere kigerwa ku mashyi biturutse ku makuru yo kwisuganya kw'ingabo za Kongo, iz'u Burundi n'abacanshuro ngo batse umuriro kuri M23 yigaruriye ibice binini mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ibi byose birimo kuba nyuma y'imyaka 6 Perezida Felix Tshisekedi wafatwaga nk'agakiza k'icyo gihugu agiye ku butegetsi, ariko agakiza yari yitezweho ntabwo kabonetse kubera ko akavuye muri iki gihugu kikubye inshuro nyinshi ugeranije nuko yagisanze. Umwiryane wamaze kuba mwinshi mu banyapolitike ba Kongo, Joseph Kabila yasimbuye ahunga igihugu, ubwoba buba bwose muri guverinoma nyuma yitabwa muri yombi rya Constant Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera n'ibindi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kinini gifite ubutaka buhisha ubukungu busumba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kiracyaza mu bya mbere bikennye ku isi, aho kurya kabiri ku munsi kuri benshi mu batuye icyo gihugu bidashoboka. Hejuru y'ubukene bwinshi mu gihugu gitunze, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka hafi 30 mu mvururu n'intambara z'urudaca zavukiyemo imitwe isaga 260 yitwaje intwaro, imyinshi yuhirwa ikanabagarirwa n'abanyapolitike bamunzwe na ruswa bicaye Kinshasa, nk'uko byigeze gushimangirwa na Christophe Mboso wahoze ayoboye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi uri muri manda ye ya kabiri bwatangiye kureberwa mu ndorerwamo y'abamubanjirije basize Kongo mu manga. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bakuru b'ibihugu bamaze kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibibazo bayisanganye n'ibyo bayisigiye, naho ubutegetsi bwa Tshisekedi bushobora kuyisiga mu gihe byaba nta gihindutse. Tubahaye ikaze. Mu buryo bugaragara, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kuyoborwa n'abakuru b'ibihugu bane wavuga ko aribo shingiro ry'ibibazo cyangwa se ibyiza byagezweho muri icyo gihugu kimaze imyaka 65 kibonye ubwigenge. Ushatse wavuga ko mu bayoboye iki gihugu bose nibura Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila na Felix Tshisekedi aribo babonye umwanya uhagije wo kuyobora Kongo, ku buryo ibiyibera mu uyu munsi nta numwe muri bo wahakana ko bitamuri ku mutwe. Mobutu yagiye ku butegetsi mu 1965 nyuma y'imyaka mike ayoboye ingabo. Abanyamateka bamugaragaza nk'uwagwiririwe n'ubutegetsi kubera ko yafashijwe kwikiza Patrice Lumumba waharaniraga ubwigenge bw'ako kanya bwa Kongo, akirukana abanyaburayi igihugu kikigenera ejo hazaza. Ikosa rya Lumumba ryabaye umubano wihariye yari afitanye n'abakomuniste, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zari zihanganye nabo mu burengerazuba bw'isi mu kiswe intambara y'ubutita. Lumumba yishwe n'Ababiligi ku itegeko ryatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mobutu wahoze ari inshuti ye yakadasohoka ari mu bamugambaniye kugira ngo ashimishe bagashaka buhake bari bagishaka umutungo wa Kongo. Igitabo The Great African War kigaragaza ko Mobutu kujya ku butegetsi kwe byabaye impanuka kubera ko byaturutse ku ntambara y'ubutita. Abanyaburayi bakabona ko aho gushyigikira Lumumba bashaka undi udafite amarere. Mobutu akigera ku butegetsi, bamwe banditse ko yahise abusinda, ahindura izina ry'igihugu, yita amazina y'ibitangaza nk'umwami wa Zaire n'andi ateye ubwoba, yigwizaho umutungo karahava. Mu myaka y'1970 Mobutu yahinduye politike y'ubukungu y'icyo gihugu. Ibigo bya leta byakoraga ubucuruzi abivana mu maboko y'abashoramari b'abanyamahanga, abigabira inshuti ze, umuryango we n'abasirikare babizerwa. Kwambara amapantaro ku bagore byabaye ikizira, bose bategekwa kwambara ibitenge. Abagabo bacibwa kuri costume, basabwa kwambara abakoste, aribwo bwoko bwa costume bushya yarabazaniye. Amazina y'abazungu aracibwa. Icyo gihe abishwanira na Kiliziya Gatolika, anatanga urugero abanza guhindura izina rye, areka kwitwa Joseph Désiré Mobutu, ahitamo Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga, izina risobanuye indwanyi karahabutaka itagitsindwa na rimwe, igasiga umuriro n'umujinya ahinyuze hose. Ubutegetsi bwa Mobutu bwamaze imyaka 32 busiga umugani wo kumunga Kongo, yasigaye yitwa Zaire icyo gihe, ku buryo ibinyamakuru nka Financial Times mu 1997 byanditse ko Mobutu yapfuye afite imitungo yigwijeho ingana na miliyari 4 z'amadolari, mu gihe abandi bavuga ko yasagaga miliyari 7 na miliyoni 700. Uretse gusahura igihugu ashyira mu mufuko we,
yasize igihugu mu madeni adashira ya miliyari 14 z'amadolari. Mu gihe cye kandi ubukene bwarushijeho kunuma mu baturage kubera ko banki y'isi igaragaza ko mu myaka y'1960 ubwo Kongo yabonaga ubwigenge, umuturage wayo yabarirwaga ko yinjiza amadolari 380 ku mwaka, ariko mu 1990 ubwo Mobutu yari mu minsi ye ya nyuma, umuturage wa Zaire yabarirwaga ko yinjiza amadolari 240. Mu 1996 ubwo Laurent Désiré Kabila yatangizaga urugamba rwo kuvana Mobutu ku butegetsi ashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda na Uganda, Zaire ya Mobutu yasaga niyamaze kuba umurambo. Ruswa yari yarangije igihugu bikomeye, ihereye ku bategetsi n'abasirikari, ku buryo ubwo urugamba rwatangiraga mu burasirazuba nta musirikare n'umwe wa Mobutu wari ugishaka kurwana, ahubwo bose bishingikirizaga ku bacanshuro. Ari nayo mpamvu gufata Kinshasa byijyanye. Mobutu byarangiye asimbuwe na Laurent Désiré Kabila. Uyu nawe ategeka igihugu, urubanza rumunaniye arusigira umwana we. Ihananuka ry'ubutegetsi bwa Mobutu ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu mu 1996 ryasize ibyishimo byinshi mu ngo n'imihanda bya benshi muri Kongo. Bari barambiwe iterabwoba n'igitugu by'uwo mutegetsi mu myaka 32 yari ishize. Laurent Désiré Kabila wari ugeze ku butegetsi yitwaje umunwa w'imbunda, imvugo yari isize umunyu ko ibya kera bigiye kwibagirana, wa mugani wa Bibiliya, ariko byabaye intangiriro y'inzira ya kabiri y'umusaraba Kongo ikikoreye kugera n'uyu munsi. Umunyabigwi w'indwanyi yo muri Cuba, Ernesto Che Guevara, yari yarabivuze mu 1965 ubwo yazaga gufasha inyeshyamba za Kabila guhirika ubutegetsi, ariko akaza gutenguha ku munota wa nyuma. Ubwo bwana Che Guevara yazaga gufasha Laurent Désiré Kabila kurwana intambara muri Kongo, yabajijwe niba abona Kongo ishobora kuzagira umuyobozi muzima uganisha igihugu aheza. Mu gitabo Che Guevara yanditse mu mezi 3 yamaze muri Kongo afasha Kabila gutegura inyeshyamba nziza, yaragize ati umuntu nabonaga ufite ubushobozi bwo kuba umuyobozi ni Kabila, ariko ntabwo nanone waba umuyobozi mwiza udafite indangagaciro z'ingenzi zikugira umuyobozi wazana impinduramatwara nziza. Icyambere, ukwiriye kuba uri umuntu wihagazeho, ufite umurongo w'ibitekerezo bishobora gushyirwa mu bikorwa, ufite umutima w'ubwitange uherekeza ibyo bikorwa. Kabila yagaragaje ko izo ndangagaciro ntazo afite. Nyuma y'umwaka umwe gusa afashe ubutegetsi, Laurent Désiré Kabila yahise agaragaza bya bindi byavuzwe na Che Guevara ubwo yahindukaga ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zamushyize ku butegetsi, abaha amasaha yo kumuvira mu gihugu. Ibyarakaje cyane u Rwanda n'uburyo yahise anywana na FDLR ndetse akiyemeza kuyifasha kugaruka mu Rwanda gukuraho ubutegetsi. Byakurikiwe no kwica, kumenesha no guhiga abavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamulenge batuye mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Abenshi kuvugo bisanga mu buhungiro, abahasigaye nabo baratotezwa bikomeye. Laurent Désiré Kabila ku butegetsi bwe yashinzwe kutumvira inama z'abandi no kwibwira ko intambara n'amacakubiri ari cyo gisubizo kuri Kongo. Imitwe yitwaje intwaro iyogoje Kongo kugeza ubu inkomoko yayo yose ni ku gihe cya Laurent Désiré Kabila wamaze gushwana n'u Rwanda agahaka ari FDLR, akayiha intwaro n'amafaranga ngo imufashe mu ntambara ya kabiri ya Kongo mu 1998. Muri icyo gihe imitwe itandukanye yitwaje intwaro yatangiye kuvuka, ari nako yigarurira imijyi itandukanye y'igihugu. Kabila yingingirwa kujya mu biganiro, ariko arabyanga. Nubwo Kabila afatwa nk'intwari ya Kongo kugeza ubu, igitabo The Rise and Fall of Laurent Kabila cya François Ngole kigaragaza ko yavuye ku butegetsi mu 2001 yanzwe n'abaturage kurusha Mobutu. Ngole aragira ati kubera kunanirwa gukora amatora mu kwa kane mu 1999 nk'uko yari yabisezeranyije, Kabila yari yaratakaje igikundiro muri Kinshasa. Ubutegetsi bwe bwari bubi kurusha bwa Mobutu, asuzugura abatavuga rumwe nawe ndetse no gushwanyaguza abo batumvaga ibintu kimwe, ari nabyo byatumaga abanzi be imbere mu gihugu biyongera. Yarasigaye agenda nijoro atinya ko abagenda n'amaguru bambara ubusa imbere y'imodoka ze bamukwena bamwereka ko bashonje. Muri icyo gitabo hari naho bavuga bati Kabila ntacyo yari yagakoze ngo arangize intambara. Yageragezaga gukora ikintu cyose cyaburizamo imbaraga zashoboraga gutuma ibintu bikemuka mu buryo bwa diplomasi. Ntabwo yigeze ashaka ibiganiro, yararajwe ishinga no gushaka abamufasha mu bya gisirikari, barimo nabo wabonaga ntacyo kumufasha bafite. Kabila yiciwe mu biro bye ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2001, yicwa n'umwe mu bamurindaga. Hafashwe abarimo Edi Kapende ndetse bakatirwa urwo gupfa rwaje kuvamo gufungwa burundu. Uyu yafunguwe ku mbabazi za Tshisekedi ndetse amugororera kumuha ubuyobozi mu ntara ya Katanga. Ibibazo Laurent Désiré Kabila yasanzemo Kongo yayisigiye ibirenze ibyo, abiraga umuhungu we Joseph Kabila.
Joseph Kabila wari ufite imyaka 30 ubwo yajyaga ku butegetsi yarahanyanyaje, ariko ibibazo bya Kongo bimurusha intege ahitamo guterera iyo. Kabila avuga nk'uwari umuyobozi w'intege nke haba mu byemezo yafataga n'imyaka yagiye ku butegetsi afite, ariko yakomeje guhanyanyaza kugera mu 2019 ubwo yashyikirizaga uwo mutwaro Felix Tshisekedi, umwana w'umunyapolitiki ukomeye cyane Etienne Tshisekedi wamaze imyaka myinshi y'ubuzima bwe muri quartier Matonge i Buruseli mu Bubiligi. Joseph Kabila nubwo yari muto mu gihe cye ntabwo yaviriyemo aho, kubera ko yayoboye igihugu gifite munsi y'ubutaka hadasabiriza. Inyandiko ziswe Congo Hold Up zakozwe n'imiryango mpuzamahanga itari iya leta kuri leta n'itangazamakuru zagaragaje ko umuryango wa Kabila wanyereje miliyoni 140 z'amadolari hagati y'umwaka wa 2013 n'2018. Zigaragaza ko kuva yajya ku butegetsi Kabila yagize uruhare mu kwigwizaho umutungo we n'umuryango we. Raporo yakozwe na Congo Research Group igaragaza ko Kabila n'umuryango we bari bafite imigabane cyangwa se bihariye imigabane yose muri societe zirenga 80 mu gihugu no mu mahanga. Kuva ku butegetsi kwa Kabila nabyo byabanje kugorana kubera ko yabanje gutinza amatora yiyongeza imyaka 2. Amatora yagomba kuba mu 2016 aba mu 2018. Mu kwiyamamaza umukandida w'ishyaka FCC rya Joseph Kabila ariwe Emmanuel Ramazani Shadari nta mahirwe yahabwaga kubera ko nta nibigwi yari afite muri politike y'icyo gihugu. Buri wese warebaga ibirimo kuba yemezaga adashidikanya kumwe mu batavuga rumwe na leta azayatsinda. Etienne Tshisekedi wari umunyapolitike w'ikimenya bose utaravugaga rumwe na leta, ubuzima ntibwamubaniye ngo ageze igihe cy'amatora agihumeka. Undi munyapolitike ukomeye wari usigaye ni Moise Katumbi, ariko Kabila yari yaramuhejeje ishyanga amushinja ko atari umunyekongo. Abatavuga rumwe na leta basigaye mu ihurizo, bibasaba kwihuriza i Geneve mu Busuwisi ngo bemeze umukandida bazashyigikira mu matora. Ibyavuye mu cyumba cya hotel i Geneve byerekanye ko Martin Fayulu ariwe wemejwe nk'uzabahagararira, ariko budakeye kabiri Felix Tshisekedi w'ishyaka UDPS na Vital Kamerhe w'ishyaka UNC barabyanga, bavuga ko batazashyigikira Fayulu. Icyabateye kwivumbura cyaje kumenyekana nyuma ko bahise begerwa n'ubutegetsi bwa Kabila mu nama y'ibanga yabereye i Nairobi, bemerwa ko Tshisekedi ari uzatsinda amatora akaba president, Kamerhe akazayobora muri manda ya kabiri. Ibyavuye mu matora ya president bigaragaza ko Tshisekedi ariwe wayatsinze ku majwi 38.56%, mu gihe Martin Fayulu wamukurikiye yagize amajwi 38.82%, naho Emmanuel Ramazani Shadari w'impuzamashyaka FCC ya Joseph Kabila agira amajwi 23.83%. Ibyuko Felix Tshisekedi yibiwe amajwi binashimangirwa na Corneille Nangaa usigaye yobora ihuriro AFC rikorana na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe Nangaa ni nawe wari uyoboye komisiyo y'amatora ya Kongo Seni. Nangaa mu kiganiro yigeze kugirana na France 24 mu mwaka wa 2023 yavuze ko Tshisekedi atari we wari watsinze amatora. Inama nkuru ya Kiliziya Gatolika muri Kongo ndetse n'indi miryango mpuzamahanga bagaragaje ko Martin Fayulu ari we watsinze, ariko ubutegetsi bwa Kongo bubyamaganira kure. Corneille Nangaa yavuze ko aya masezerano y'ibanga hagati ya Kabila na Tshisekedi yagizwemo uruhare n'abantu batandukanye barimo n'abakuru b'ibihugu bitatu bya Afurika. Atayo masezerano yasinywe hari abatanga buhamya ba gisirikari, abanyapolitike, nyuma yayo ahabwa umugisha n'abayobozi batatu b'ibihugu byo muri Afurika. Mu bahaye umugisha ayo masezerano harimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Uhuru Kenyatta wayoboraga Kenya na Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri. Uruhande rwa Martin Fayulu rwararize rurihanagura rujya mu myigaragambyo Kinshasa bibi by'ubusa, ariko birangira Tshisekedi arahiye. Nubwo Tshisekedi yaje avuga ko aje guhindura amateka, nawe yarahageze asanga Kongo n'inkoni hiye, aricara yikoreramo. Hari ababyandika uko ruswa, umutekano muke, ubugizi bwa nabi byose byakomeje kwiyongera kugeza n'ubu imitwe yitwaje intwaro yikubye kabiri, ubigeze kuri 260. Mu 2022 ikinyamakuru Le Soir cyavuze ko Tshisekedi yaguze inzu y'agatangaza mu Bubiligi ifite agaciro ka miliyoni 5,300 by'amadolari, wongeyeho umushahara we kugera n'ubu ngubu utazwi umubare. Icyo kinyamakuru ndetse n'ibindi bivuga ko ruswa yahawe intebe muri ubu butegetsi, aho abanyapolitike barusha abandi gutanga amaturo aribo bagororerwa imyanya ikomeye, ubundi bakiba nta nkomyi. Mu 2023 Kongo yakiriye imikino ya Francophonie, aho byari biteganyijwe ko izatwara miliyoni 48 z'amadolari, ariko byarangiye mu cyumweru kimwe itwaye miliyoni 324, hafi inshuro 10 zayagombaga gukoreshwa. Haherutse kugaragazwa ko Minisitiri w'Imari Nicolas Kazadi yagize uruhare mu kunyereza miliyoni zisaga 300
yatanzwe mu kubaka amariba y'amazi no kugura amatara yo ku muhanda ku giciro kiri hejuru cyane y'icyo mu busanzwe byari gutwara. Vital Kamerhe wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi na minisitiri w'ubukungu mu mezi 3 y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ashinjwa kuba yaranyereje asaga miliyoni 50 z'amadolari, ariko yaje kugirwa umwere anasubizwa muri politike. Ubu ni perezida wa Sena. Mu gihe Tshisekedi n'abamuri hafi bakomeje kuba baherwe, ubukene mu baturage bo hasi bwo bwariyongereye. Ibarura gereranya ry'ubutunzi bw'amabuye y'agaciro buri mu butaka bwa Kongo rigaragaza ko hari ubutunzi bufite agaciro ka miliyari 24 z'amadolari. Aya mabuye aramutse abyajwe umusaruro, nibura buri muturage wa Kongo yaba afite amadolari 240. Nta gihugu ku isi gifite umuturage winjiza kakayabo k'amafaranga buri mwaka. Iki gihugu gifite urugomero rwa Inga rufite ubushobozi bwo gucanira Afurika yose, ariko muri Kongo abafite umuriro ntibarenze 19%. Ikirenze ibyo, Tshisekedi yasubiriye amakosa yakozwe na Mobutu ndetse na Tshisekedi yo kwanga kumva amarira y'abavuga ikinyarwanda ahubwo bakibasirwa. Tshisekedi yabanje kurahira avuga ko atazaganira n'umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bwabo bavuga ikinyarwanda, ariko yaje kuva kwizima ubwo uwo mutwe wigaruriraga imijyi nka Goma na Bukavu, kandi bigaragara ko igisirikare nta mbaraga gifite zo kugaruza iyo mijyi. Ubu umupira uracyari mu biganza bya Tshisekedi. Asigaje imyaka 3 ngo ahindura amateka, nibura asige Kongo itekanye kandi yunze ubumwe, asiga igihugu cyubashywe mu ruhando mpuzamahanga, abaturage barya bakaryama. Gusa harababona ko icyo cyizere ari gike cyane.